bwa nyuma ya president yo kuragira ngo amaramizo nago gakinga ho kumara 2022 nko muringo gumwe gukwetanzara uburwire bwa COVID-19 okutandika izuba ryo kubanza uruhwire ekanisa ya St Peter's Cathedral y'ekitebe cy'ubureberezi bwa Bunyoro kitara bacamo kuramya abari kurabira hankore ya Zoom kandi mumanyire ngo ekiro kino omuyihangalino amakanisa gona akasabwa abakristayo kusabira omakagabo baitu ruhanga yatekaho bulyo okurora ngo iwe hamuna nyowe abali hazumeno twatunga mugisa ogwembaganiza ogutunga mugisa okuruga hali omurorerezi tukwesengerize muno okugira embabazi n'okulinda president waitu wa Uganda His Excellency Yoweri Museveni n'okira muno omurubo runo oruhyaka omubwebembezi bwe obwihangalino okuramya kwayetabwa Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro kitara Samuel Kahuma Abwori kandi kwayetabwa mu ba Reverend Mukago munda ya kanisa bw'entebe zitine bazoshitamireho kandi abaganyirwa mu college n'abakristayo n'amasimu ga smartphones ninga shonda tubikore asimo mulingo abalisa baitu tubaleto maka gaitu ntukolese simo ntuleta maraka gabo not their physical presence ekyo kirimo akabi kandi ruhanga najja kutukonyera. Bishop Kahuma yashabira abarwire ba COVID-19 na mnonga bari yahamwika gwa oxygen obwo yihanangiro z'ubureberezi bwona kukozesa amasumu go mu ngaro kushabira abakristayo abari yo mu makagabo kwenda kwerinda kujanjara kwendwara ya COVID-19 tuli mu kizibu kyensoni muno omuntu na kino kugamba ngo ikizibu tikiroho kyensoni muno abali kugonzebwa tuli mu kizibu omubazi bugurazoka ogende bakugeme otahulirize bigambo by'abandi kyensoni muno omuntu kwemera akatandika kuhabisa abandi ngo batabagema hoyima yasyo muhendo gw'abantu batana bari kwiyita oburwire bwa COVID-19 mu kingonzi cya kabiri ntubesengereza akabikaroho buli bworabolo mbantu enyindo yawe tarorwa omunwa gwawe gutarorwa oyekambe kunaba buli kasumi twazumurika mwengo kuteko mu nkore biragiro byo kurwanisa uburwire bwa COVID-19 amaramezo gasiba gakingire kandi Bishop wa East Rwenzori Diocese yashaba bikiriza wejumbere mu kukoza senkora ya teknoloji obureberezi bwa East Rwenzori Diocese nabwo bwahamya kubaye gita haganda amaramezo okukinga heverana na bibiri kwenda kurwanisa uburwire bwa COVID-19 kuko mwebembezi wihanga yagambire kandi nyanda kubashaba umuryebiro bitu ryo makagaita wabo otine cyo kuzakora reka kurugo mukaya reba ngo waguma mukaya iwe nabana bawo nabakoza abo no mukaya baterere baguma muka gasha kwa Anthony Twine na Ambrose Nwagaba Katoto.